Agung Pengampura ini melakukan sepatutnya acara kawitin kalah jam tutus sekemal mangkin sampun jam setengah 9 lewat jadi yang sabar nyantos nih semua nih contohnya nih jadi yang jadi nguning ayang inggian dudonan tari-tarian wingi mangkin pertama nih dari Cendrawasih saking alit Wanasari Baleran sane kaping kali tari tenun alit Wanasari Baleran kaping 3 tari legong Batang Durga nika Yowana Semaradahana Wanasari Baleran kaping 4 tari Bulat Wangi alit Wanasari Tengah kaping 5 tari tenun alit Wanasari Tengah Wanasari Blodan kaping 6 tari Cenik Centil nika Yowana Catur Kembang Banjar Priuti kaping 7 tari Legongan Saraswati Yowana Prasadarma Wanasari Blodan kaping 12 tari Legong Saridanta Yowana Prasadarma Wanasari Blodan kami pati muntak niki nomor 9 tari Putri Angasuh Yowana Semaradahana Wanasari Baleran itu dengan acara Raina Mangke. Jadi anak sering penari tapi penari sampun saya ada ini ring sound system durusan yang pertama tari Cendrawasih kami katur saking alit Wanasari Baleran Meta Sarang Karim ring penari dan sound system durusan. Ampurake sareng kami para bersabar umum gangguan teknis di Kedeson Sistem Duit dengan pura dengan tidak.
Lagi, namun lagi dia ngajak dan pemirsa dilarang sami dan sinampura khusus yang atau kendala sangat sampun terjadi di Kiwi mangken ya. Didianuna sering penari mangda sayaga, get meta lan get karin. Sound system lulusan.
Nasa bunangan yang meriah lagi, tuan kali ini saudara kami dapur bahaya, semua banget lagi. Selanjutnya ini di Tiang Lunas, Majang Ring Penari Tenun, alit-alit Wanasari Paleran, manggil saya ke. Sound system peruntukan penari sampun saya ke, di Tiang Lunas saya ke yang dumun. Angin terus kawin. Dari tenun saking Aurel lan Manisa alit Wanasari Paleran. Dengan tepuk tangan yang meriah untuk alit-alit dua ini sareng sami.
Inggih punika wau tari tenun yang kebaktian untuk Aurel lan Mang Ica. Selanjutnya nih tari legong Papang Durga sane jagi katuran saking Iwana Semaradahana Wanasari Baleran. Penari Yulia, Jelita dan Aurel Mangda Sayaga. Semeton ring sound system Mangda Sayaga. Legong Bapang Durga saking Iwana Semaradahana Wanasari Baleran, Yulia, Jelita, dan Aurel. Dengan tepuk tangan yang meriah untuk ring penari.
ayah Suksema untuk ayah alit Yawana Semaradahana Wanasari Baleran. Selanjutnya nih dari Burat Wangi saking alit-alit Wanasari Tengah, G Nara dan G Elin. Di Tianuna sering penari Mangde Sayaga. Nggih. Semedon sound system sampun Sayaga. Ayo durus penari lan sound system Sayaga durus kawidin. Donan kepunangan dua ini sarang sami.
tarian sonekatur saking G Nara dan G Elin. Selanjutnya nih mewali dari tenun katur saking alit-alit Wanasari Blodan inggian punika G Mas Adel Cahya lan Rinan. Didianuna sering penari Mangde Sayaga.
Tepuk tangan yang meriah semua ayah dan dua ini Mas Adel Cahya Landrina. Selanjutnya nih tari jenik centil sanekatur saking Yowane Catur Kembang Banjar Priyukti Majeng Ring Penari Mia Yolanda Intan Landrinda Mangde Sayaga. Didiang Nuna sering Banjar Sinoman, Banjar Priukti, Nuna Senaga, Enam Diri, Kejeroan. Nuna tepuk tangan Majeng Andrian Arin Duene, tepuk tangan yang meriah ibu-ibu sareng sami.
matur majeng ring kramo adat Sinoman Banjar Priukti Mandoledang Ranjing Kejeroan Malih 6 diri. Mandoledang Ranjing Kejeroan 6 diri. Nggih nika wau tari jenik centil saking Yowana Catur Kembang Banjar Priukti. Selanturnya nih tarian Pelegongan Saraswati saking Yowana Prasodarmo Wanasari Belodan. Inggian penari inggih punika wonten Mingtet, Mingcek, Luhde, Ratih, Pipi, lan Ayu. Majeng ring penari mangda sayaga.
Nah ini selanturnya nih tari Legong Sridanda sane katur oleh Yowana Prasadarma Wana Sari Blodan. Inggian penari inggih punika Hepana Ririn Nisa lan Manik. Didanona sering penari Mangda Sayaga.
kamandung deni kanang pos regate angawe guru karmari kanang suwarga sampun niang cita kamandung deni kanang puspo regate antian biutau siradia keruk mini kelawan nikang satya pemenadana daun Apan mamurti deni kekananikang aham kare mari kana ngangge saliranira Langgih seksema untuk ayah-ayah Yowana Prasodarmo Wanasari Blodan. Sedurung ngelantur ring tarian pinaka penguntat acara wengi mangkin. Didian Nuna Suradiana bos-bos. Majang ring linggih dan nemangku sanewenten ring Jawa Tengah.
Aler Keramu Adat Sinoman Banjar Priukti Priantukan sampun panumayo galah titian lunas Madeledang jumujuk ke perantenan lunas pice Bogo Samatra suksema. Selanturnya nih pinake tari penguntat acara wengine mangkin inggian punika tari Putri Angangsuh sanekatur saking Yewana Semara Dahana Wanasari Baleran inggian bari inggih punika April Dindin, Tasya, Yesi, lan Ariesta. Majeng ring penari, Mangde Sayaga. Nggih, titiang ulang penarinya nggih April, Dindin, Tasya, Yesi, dan Arista. Majeng ring penari, Mangde Sayaga.
Donat tepuk tangan yang paling meriah mereka yang alit ini sampun edang atau ayah ruang ini makin. Jadi yang dalam ngadang semua ngadang ledangan keramu sarang sami sampun ngerauhin riki ring wadelan biar sayang wawalen sekadi wong ini makin. Taler ring alit-alit sarang sami lan Yowana sampun ngaturang ayah sesolahan wengi ini makin. Kirang langkung di tiang nganin prawarta kekarya ngentarang acara wengi ini makin.
ngelungsur agunging pengampura sinap didiang antuk uncaran paramo santi. Om santi 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 om. Cimory Yogurt Bites bikin perut, otak, dan mulut jadi akur. Inggih nawagang didiang mewali matur pengeling-eling ring radu dadane kerama sinareng sami rahina benjang taler wenten wewalen mandoledang sareng sami mewali ngerauhin miar sayang wewalen rahina benjang inggian punika saking alit-alit duwene taler wenten taler Arjo RJ 1 Jayaning Singasana nggih rahina benjang wenten malih wewalen mandoledang malih radu dadane sareng sami ngerauhin riki ring panggung Lila Cita Desa Adat Wanasari ring wantilan Prodesa Desa Adat Wanasari suksema.